Aha, I attention TV to my baby akwaba ede so and some I koso Ghana memo has say my shebedwemo abonten so social media so and the best to more subscribe to YouTube channel and subscribe mommy. On like it so I like, comment and share to be the first to get the videos no. My notification button so if mommy could pay so Facebook I attention Tvgh follow, like, comment and also share. And not tornado edin same be abet to jar or chire match let's come here call say Tracey Boakye aware na sana Ghana fo binumo edete abonten echirechiri ma kire se Frank Bedu entiam akoye obi a ono de Ghana me wana Germany ho no wote no hye da ye djuma papa bia eno nti wedding na wo ye no ni na eye Tracey Boakye esika de bottom to ana ene de wode ye wedding no na enche ye bia so anansem bi security se kam yakoye se wo kire mu so a Germany ho na Frank Bedu entiam ete no makeup ana wo ye eno nti wedding day no Tracey Boakye wake up or the wedding engagement bibia no ono Frank Bedu entiam ana koye sa makeup no ede ema no na ene tornado ababonten a weche ma kire se sa videos ana nsem ye kosini na eye efia shashnega ana ema sa nsem ni na trend fi so no ana akoka kire nkofo binu mu se Frank Bedu entiam Germany ho na wota se oye Tracey Boakye kunu no onye jema papa bia hala ye nkofo ye ndo enye ni bi no oye wo eye makeup artist ana woye wo ho no ma odi edidie na we ana Xandy Kamel enso so ababonten a weche ma kire se kamia koye se Ghana memo ha se no abai wa bi e wedin kakra a Ghana fo so nim ni kakra no obeya oware ana so oye bibia kamia koye se Ghana fo etimi tuto ekohu ni bank account ana se wonya asempotin bi ede fa de na nipa no eye hu na sa de ni de enye kra wo se Ghana fo ye hwe na ye jai enimu ana obiso ana se abrante bi so de nsama beto dwa se either se Frank Bedu ana sponsor wedding no ana se Tracey Boakye so ana sponsor wedding da nini na ejina won so fi se wonna we celebrities ana nti Ghana for de kan ya be come ho asem na so omo mienu ana obetimi decide sam awabe we se ye kan ye ho asem ana ye kan ye ho asem na ebe koso ana se ebe gina je be ko ne akotie omo ni na enum nsem ede aba na so ansa na no menka wo se eye university ana asema na me djumede ebe somo ye ka se foundation dia na ni na eye university foundation wona woni bia janka mobra wane husia no nti the number n 0548302985 freno na one no entwetwe nkomo hey Tracey e wadanfo ena old wade atibolanga wonam ena wo ka che nkofo se Tracey di kunu no oye me ka Paris e wa Germany hodo hey what else Tracey pe wadanfo e po na wonam e de fia so se ga wo ka se Tracey Boakye di kunu no e ya make up Paris e wa Germany ho na mbe man kentika e wa Germany enam e pre factory worker na Tracey di kunu na wa ware no no so enam e pre bridal shower di mu wo zen e do put out say wadanfo no Tracey out say o ya wadanfo e da wo si di kunu Germany ho no straight men straight boys papa fo pedifo mbe man kentika Abusene ha ana mede nsem na mede besto mo ebesie Attention TV esene we inspire you more. Yeah, that's it.